ya pilih pajak saya engineer sudong yang di Madan. Nah, dawan lagi cenang bulan, dawan kelamah ini dibantah wacak tengah dari presiden yang ini, Mbak Marshal. Wacak tengah ulakat teligis ni, yo tiba le keniget yaw gahat yang ini lawas nem arajar katso wacak kang yaw ni muyong. Tu ni wacak tengah nu arta do yang kepok yang lengbay yang kepok yang i pajak cak tengah nu. Te yolutia ke sorkar upelaj ke ki krek yang i yo im jakpo yo ki krek yo ni muyong. Ta yo lagi tugas ni walai rali hitai ha madan tailang hita hatia le mendami hitai le tiba wayalai tikjat lat khia hata disi hak seriat wa angi yo kelam yo disi yo bade embor upelaj yo ni muyong. Tengah tiba umakar men celale la ar teli kitem wa penjob yo ar emboru upelaj yo ni muyong. Yo im jakpo yo pajba ngale supor ngale ubru thapmu thapnar hage stiman dang por we snem arjar khat ar mendat khang muyong gi lautu snem arjar khatsu litte men ju yo deu thapmu thapnar depte kama ong gitu man bais waklam kekut mendajop ko tekut tekedan sikit ya ka ya i gine gikian gidai te tangan dajara tekut yaki ile hagapor yung mane lang ipor wajong artem sus nem laj geri buyong le pri te ya thap ri baj dimit dilngo umuyong wa gepulit de te sar ki pajba te yolutia ngawan kelam ini upelaj sorkar yo muyong yo ini ye ki kamai kaji kre ini nga yo kente no kelam wato wa yo fi nga dang kerbe kam ni te tu ini kete ai khule fi khule chibon khule shajar mo